खुरमजरी मालेम चनु न हुजेक नुंगथेल पुंग अनि की ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी बैंकिंग फैसिलिटी मतिक चाना लेतबा मफम सिंगदे चौखट खोंजेलदा थिंथगनी हाइना माहुत की मिनिस्टर वाइकेम चाना फोंदोक्रे वाफम असे ngasi फील्ड जनरल मैनेजर जोनल मैनेजर अमसुंग इंडियन बैंक के स्टाफ सिंगना सिंदुना लमसांग बाजार दा इंडियन बैंक की अनोबा ब्रांच अमा हांगदोकपगा मरी लेनना पांगथोकपा थौरम अमदा मिनिस्टर खेमचाना फोंदोखिबनी लमसांग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए एस राजेन अमसुंग पाचोई एसी की एमएलए एस कुंजकेश्वर यावना पांगथोखिबा थौरम अदुदा मिनिस्टर वाई खेमचाना हाई लंबी थोंगना लमदम अमगी इकोनॉमी फगतहनबदा अचौबा थौदांग लौबगुम लमदम अमगी इकोनॉमी फगतनबा होतनबदा बैंक नसु अचौबा थौदांग लौरी बैंक न पीरिबा खुदोंग चाबसिंग मतिक चाना फंगबा ngamdrabadi चौखट माइकैदा मपुंग फाना चंगसिनबा ngamloi हिरम खुदिंगमक्ता बैंक की तंगाई फदबा असि नोंगमा नोंगगी हेनगलकली असिगुम्बा मतंग असिदा इंडियन बैंक की ब्रांच अमा लमसांग बाजारदा हांगदोरकपा हाइबसि यामना मतंग चाइ बैंक असिना माइकै असोंगी पुंसी महिंगदा अहोंगबा अमा पुरकनबा होतनबदा चाउन मतिंग पांगबा ngamlagani फिबम चादना हिंगलिबा तोंगान तोंगानबा सेक्शन की मियोइसिंगदा बैंक असिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पिथरकपा स्कीम सिंगी मखादा लोन पीरी असिगुम्बा मखल मखल मखा खयागी लोन सिंग असि लौदुना लमदम असिगी सेमिलोन फगतहनबा होतनसि इसागी सेमिलोन फगतलकपा हाइबसि स्टेट असिगी सेमिलोन फगतहनबदा मतिंग पांगदौरिबनी अमरोमदा बैंक तगी लोन लौरबदी मतम चाना सिंगबगी हैनबिसु थमसे मसिना बैंक तगी मखाताना लोन मथंग मथंग लौथादुना इसा इसाना तौरिबा थबक थौरमसिंग मांगलोमदा हेना चंगसिनबा ngamlakani असुमना तौरबदी अतोपा मियोय कयादसु थबक पीबा ngamlakani हाइना मिनिस्टर खेमचाना मखाताना फोंदोखे लेबाक्तुगी इकोनॉमी अचौबा मरुओइबा मनी अदुमाय तौदना बैंकिंग फैसिलिटीज जो लैत्रगदी लमदमदुगी कोलिबा जगादुगी चौखटपदा थेंगबा दुगुंबा अमनि थमजनिगे अदुना पदराजेन न कोलिबा लमसांग जगासिदा समाय तौदना इंडियन बैंक की ब्रांच में हांगदुपीसी मसे इहानाबदा इंडियन बैंक की थौ पुबीरिबसिंग की डिसीजन से एना तरामना उक्सेबगलना अहोबा खोआ मुखबियो तोंगान तोंगान बा वीकर सेक्शन की लोन मयाम पीनी नन हाइबी है मुद्दा लोन सिंगबा करी मयाम अदुना अखोइदा लोन लौरगा सिंगतबगी हैबिट लेरगदी मतंग मतंग सफर स्टेज मयाम पंगे समना मुद्रा लोन दल पॉलिसी यांखै लौरगदी मतम चाना सिंगगा लाख अमपी मतम चाना सिंगगा लाख हुंपी अदुरगदी अखोई करबार दो अखोई थबक दो मांग द चंगजन बा सरकार दा डिपेंड तौदना सेल्फ डिपेंडेंट ओइबे आबा दुंबा बैंक ने पी खुदोंग चाबा सिंगसे कोई लौमिनसी हाइगा टेंजरी पुनम बुधागसे लमदम असिगी चही अमदगी तरामापन फावगी अंगांग खुदिंगमक्ता डिवॉर्मिंग टैबलेट पिजबा तंगाई फदे हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजना अपील तौरकली वाफम असे ngasi नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर NHM न सिंदुना वांखै हाई स्कूल दा पांगथोपा नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेकेंड राउंड 2022 हौदोपगी थौरमदा मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजना फोंदोखिबनी वांखै हाई स्कूल की महिरोय सिंगना सरुक यादुना पांगथोखिबा थौरमदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजना हाई लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट ना तोंगान तोंगानबा प्रोग्राम कया पाइखतलिबसे मिपुम खुदिमक हक्चांग फन लैनबगी पांदमदनी असिगुम्बा मियामगी थबक थौरम सिंग असे पांगथोकनबा होतनबदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की आशा वर्कर्स अमसुंग हेल्पर सिंगना हेल्थ डिपार्टमेंट अचौबा मतेंग अमसु पीरिबनी चही अमदगी तरामापन फावगी मनुंगदा लैबा महिरोय सिंगदे स्कूल दा डिवॉर्मिंग टैबलेट पीजै अदुगा स्कूल कादबा अंगांग सिंगना आशा वर्कर अमसुंग अंगनवाड़ी वर्कर सिंगना डिवॉर्मिंग टैबलेट पीजनबा होतनै लमदम असिगी अंगांग सिंग मसा मऊ फना लैहनसी हाइरबदी लू नाना लैबा अमा मथौ ताई निंगथीना चामथोक्तबा पोचै चासिनबना हक्चांग दा तिन लैबगी मरु ओइबा मरम ओइ मरम अदुना इसा इसागी लेकाई अमदी इमुंगी अंगांग सिंगदा डिवॉर्मिंग टैबलेट चारब्रा हाइना हंगदुना अवेयरनेस पीबा तंगाई फदे हाइनसु डॉक्टर सापम रंजना मखाताना फोंदोखि डिवॉर्मिंग तौद्रबा नसाय बिदो कोई ख्वाइदि के मोट प खुद से केनो जे कोई खुद से ने हैबिट ले मी खरगी खुद से तौरगा खुजिन सिकपा कैसु इसादे खंगदने अखोई चिनबान मनुंग दा अखोई मनुंग हापगा थमा सोशल वेलफेयर की केनो दा आंगनवाड़ी सेंटर सिदा टॉयलेट करिगी दमक तो मोइना सादबी आते हेरन टॉयलेट की दमक तो मोइ सानदबी होना रहिबा एजुकेशन डिपार्टमेंट टॉयलेट मतिक चाना फजना लैतबा यादे हाबे वखल लोन दा तवरिबा लू नान बसना ख्वाइदगी मरु होइबा अखोई लू नान लेसिको थौरमदुदा सरुक याखिबा चीफ गेस्ट ओइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर मिनिस्टर थोक्चोम सैत्यव्रतन हाई
Wangkai High School ase ya school ACG oina yamna chawtokchangai oiba school amani deworming gi thoram ase school amasung anganwadi animakta ningthina pangthokli school amasung anganwadi da tamdaba angang singgisu department na deworming tablet pizabagi thorang ama paikhat patangai fade loinana school asigi chawkhat thorangi matangda education department ta haizaruba matamda department na su hena mateng panglakani haiba thajabalai school ase hanadagi hena fagalaknaba punna honaminase hainasu mahakna makha takhi deworming tawdraba ngasai bido khoi khwai dagi port khoi deworming gi thabak si khoi school gi platform da natraga anganwadi gi platform sing da pangthoi haidana mayam ngasai ngambi bidu staff pi re aduga masi manung si chandaba cover tok bangam da angan sing si kamaina makhoi deworming gi thabak si khoi na pangthok ga dagi habisi khanaba matam oirabra na khalle adu mai pang no ho na matam da department sing na tasan na biraga lor ko step semok policy da akhoi su mapung phana mateng pangjage adu manipur sin bathungna masi gi deworming thabak si yohon birakanda tungda lakada wangang sing da tinjang garjang daba afaba masa mau phaba ngang sing ohendo oirsi haila hajeningi Thoramaduda Education S ke Director L Nandakumar, Health Services ke Director KS Sasikumar Mangang, Social Welfare ke Director NG Uttam Amadi, NHM ke State Mission Director Dr. NG Somorjitsu, President Member Singwaina Sarugyaki. Research and Development Cell Manipur University na Sinduna, University Asigi Court Holder, Faculty Research Grants and Funding Opportunities for HEIS Hai Bahiramda, Numit Nini Chathagadaba National Workshop Ama Pangthokre. School of Human and Environmental Science, Manipur University ge Dean Professor S. Ibotombi Amadi, Research and Development Cell Manipur University ge Director Professor L. Warjit Yauna, University asigi masak naiba miyoi kyana saruk yakiba thoramaduda National Workshop adugi Convener Dr. K.S.S. Birlana Hai Research and Development Cell haibasi hokiba kumja lising aniga sumna kunmathoida Manipur University ki makhada linkhat kiba cell amani National Education Policy NEP 2020 lakhibadagi cell asi yamna maru oirakle University Grant Commission New Delhi nasu Higher Education ki mahai tamfam khudingda Research Development Cell hangdoktuna research tawriba mahiroi singda khudong chaba pinaba hairi wakhalon asidagi hangdokliba cell asina lamdam asida tongan ba hiramda research tawriba mahiroi singda khudong chaba kaya piduna lakli asigumba tungda hogalakliba research scholar singidamak hangdokliba cell asi miyamna support tabiyu hainasu National Workshop adugi Convener Dr. K.S.S. Bilana Fongdorakli मसीगी सेल असी हुजिक्ति यामना दरकार ओरे करिनो हैबदा फैगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाखदगी फैगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली ना एवरी इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुदिमक्ता रिसर्च डेवलपमेंट सेल सि थमगा रिसर्च की प्रोजेक्ट कोलैबोरेटर तौबा द इंडस्ट्री का लोइना सबमिनबा द अतोपा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मयामम का लोइना रिसर्च तौमिनबा अदगी नौने इंखलग छात्र छात्री सिंदा फैगी रिसर्च की अपॉर्चुनिटी पीबा सुम मयाम से हजिकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल सिगी Ngasidagi Horaga, Haying, September Kunipan Faba, Numinini Chupna Chathagadaba, Rajarsi Baiga Chandragi, Chaniga Kunmari Suba, Death Anniversary Githoram Ngasi, Bangladesh ki Molvi Bazarda, Leiba, Sri Sri Jagannath Mandeda, Hudokre. Rajarsi Baiga Chandra Cultural Foundation, Manipur gi meeting Makhada, Organizing Committee of the 224th Death Anniversary of Rajarsi Baiga Chandra Amade, the 224th anniversary of Rajarsi Baiga Chandra Organizing Committee Bangladesh na punna kocham nana sinduna pangthokpa thawramadugi ngasi ayuk pung mapan dagi dharmagi oiba laishon tinchon ga loinana hudokhe thawramadu Rajarsi Baiga Chandra gi photo da haikat laikat tamlaga hudokhe tungda Manipur Cultural Ashram Imphal na sankritan kat laba matung Manipur Manohar Sai Sabhana Manohar Sai gi khudol tamkhe Tungda K. Brazamani Sharmana Gita Prabhachand Thike Thoramaduga Mari Lenana Organizing Committee of 224th Death Anniversary of Rajarsi Baiga Chandragi spokesperson T. Irabotna Hai Rajarsi Baiga Chandragi Laikidabagi Chahi Chaniga Kunmari gi Thoram Ase Ngasi dagi Hauduna Hayeng Fauba Numit Nini Chupna Bangladesh ki Molbi Bazarda Leiba Sri Sri Jagannath Mandeda Pangthok Laba Matung September Kunmapanda Bangladesh ki Sylhet Leiba Sri Sri Gauranga Mahaprabhu Jui Mandir da Pangthokani
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 150 ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ हाइरिबा थौरम मचिदा इंडो बांग्ला अनि पुल्ले हरगा मणिपुर दगी लाइबा कोई सागनारेबा कलाकार चामा अमदी अखोगी डिबोटी हुंफुगा लोइनना मफम जगा से लाक्तुना लमदम मचिगी अखोगी संगीतोंगी ओजासिंग कला संस्कृतिगा अनि जे पुल्लगा मणिपुर की संगीतोने करमाइन तोई बांग्लादेश ना कमाइन तोई हाइबने चिंगबा अनि एसिगी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम अमा अखोना छिंजरगा पांगथोक छबनी थौरम अदुगा मरी लेनना कमिटी की मेंबर सेक्रेटरी एस सनाटोना हाई थौरम असी मपुंग फाहननबगिदमक मणिपुर दगे संक्रितन की ओजा सिंह अमदी मियोय कया बांग्लादेश लाक्लिबा असि नुंगाइबा फावे थौरम असिना बांग्लादेश खुंदारिबा मणिपुरी सिंगा मणिपुर गा हेन नक्सिनबा अमा पुरकपा ngamgani खल्ले ममांगाई दगे चनरक्लबा संक्रितन की मचत अदु कन्ननबा पुनमकना होनमिनसि हाइना महाकना मखा ताखे राजश्री भाई चंद्र कल्चरल फाउंडेशन मणिपुर कोला कुशली शिल्पी मैम लिंबीरीबा इमान मणिपुर इमान थाबीरक्पा अखोई जाम हराउजै तरामना ओक्चरी लोइनना ngasiगी नुमिनिनी की थौरम असिदा राजश्री भाई चंद्र कल्चरल फाउंडेशन ना अमसुम अखोई ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना सिनलांगना होनजरिबसिगा अखोई इचिनाव खरा लेहौइयाना अखोइबु थिजनबिरक्पा अखोइसि करि सोइगिनियाना अखोइबु नुंसिबिबा असिगुम्बा कनोसे पुनिंग नुंसिहल्ले अखोइबु ताबदा टू चुनिंगाई ओइबा थौदोक अमदा ngarang वांखै लौरेंबम लैरक्तगी चही 12 मुक्ता ngairiba nupa macha ama sakhangdaba miyoi kharana faaduna pururaba matung mafam amada hundoklamle hairi thaudo aduga mari lenana ngasi वांखै दुर्गा पूजा लंपाक्ता लैबा young voluntary organization YVO gi office ta pawgi mifam ama pangthokre pawgi mifam aduda nupa macha dugi mabok W Binodini na hai angang ase ngarang nungthel pong 2:30 taba adwaida dukan amada achapot leirugani haiduna thokibani dukan adu yumga yamna naknaba mafamda leibani mahangna thokraba matung minute 10 rom leiraba fawba halaktabadagi angang ase thiba horakpani angang asina haibagi matung inna mamai khunjinba KTM bike amada lakpa miyoi anina mahak machin menduna fabani angang asida miyoi sing aduna kihanki angang asi miyoi sing aduna koipu puduna chatlaba matung nungthil gi pung 3:30 taba adwaida ayang pali khongnang makhongda hundoklambani thaudo asigi matangda Porampat police station da complaint ama tawkhre asigumba thaudo asi makhatana thokhandana bapum namakna honaminase hiram asida lengak nasu meeting changbiu haina mahakna makha takhe lerak masase smain lan dukan sile smain lan thurok pasida nupa amana machin ji me laga kwa sisi lukham ji da khun nambadu lukham du namaga phura jani da hapet agai du da makhajai daga thabi da jani chalu oina chalhalaba adagi moina adu lerak masa du tawraga adoi ba puraga adudagi angang si di pakhatana adum chatlaba mai se pururaba matung adai akhoi su yonglan thire adagi makhura mato mayam je thadokna thiba sidade makhura sapasi ma uyeba moiga leminaba matamda ubase kakaina kobasida makhura dunadi tadraba moina adu ko da machinje mu menchalle haiba aduga se ayang pali khongnang makhong sida khundok ambaneba moina karigumba sana thatke ha sana thatke ha su sana si thatamdeba tuda angang se khundok ambaneba asi matungda thoktanaba mayam sangdana kwa akhoi laikai sida khamde amada khamde masi koina di dark saba singne na khalleba ko man haiba muti singa atu mayam sangdana thidok minaba asingba khangminaraga kari tausige haibado adu ai khangdokpa pamjai Paugi mifam aduda sarug yakiba YVO gi president Y Binatana hai Chief Minister N Birengil liching makhada ngasi lamdam asida chatharakliba war on drugs ki campaign nasida YVO na saugatkani campaign nasida YVO na akanba mongda thabak paikhatkani ngasi lamdam asida drug ki problem asi akiba fangna sandurakli lamdam asidagi drug problem asi maru fangna muthatnaba hotnabada pumnamakna thaudang lominasi hainasu mahakna makha takhi Honorable Chief Minister Sri Nongthom Birengi war on drugs ki asigum laba asawa campaign asida koi punna saruk yaminaba masing sabarmina duna akan bakhongjang changsan ba loinana irega yamdam asida su leibiba akhoi yamkanna hujik drive chathariba akhoi naw manor mayum Baris Sharma gi lamjing makhada hujik naharon makhoina chathariba
ड्रग की मायोक्ता चथरीबा सिदा कोई फुल सपोर्ट तौजबा लोइनाना ngarang baksu irekai ramdam makoi wangai lomle tagi nupa macha ama sakhang dabsingna pharga puraga koi pupura matungda ikong ko mada thaduk piramba madugi thaudo do koi drug mari lenagadra haibagi singnaba lejabduna mayam di gaujaraga koi yang bolde organization na mayam bu punna kusan naduna haiba drug ki problem asidagi akoi punna lapthong minanaba apikpa state singi manungda manipurna ayushman card khwaidagi yamna miyamda yohanba ngambagi damak best performing state 2022 gi mana lanthorакre award adu ayushman bharat pmjsy gi jahi mari mapung farakpa amasung 1 year ayushman bharat digital health mission ga mari leinana numeneni chupna pangthokiba arogya mantan 2022 losenbagi thoramamada lanthorakhibani New Delhi da pangthokiba thoramadda tongan ba category khaidoktuna Ayushman Utkrishta Puraskar 2022 gi mana sing lanthoke maduda Andhra Pradesh na top performing state ki mana fangba ngamke loinana best performing state sing gi manungda Kerala Meghalaya Gujarat Manipur Jharkhand Uttarakhand Chhattisgarh amadi Madhya Pradesh su yauri thoramaduga mari leinana Union Minister Mansukh Mandaviya na AB PMJSY ase lebak asigi khwaidagi tola tarba miyamda hakselgi khudongchaba pinibagi damak hogdokhibani hairiba scheme asida aranba tawbagi wafam amata leite loinana scheme asida aranba tawbagi thawong amata lehandanaba technology gi mateng loba mathau tai haina mahakna phongdokhi legalization tawbagi matangda Manipur lengakna white paper ama puthokri fawbadi wari sanabagi wahanthok leite haina Coalition Against Drug and Alcohol Kadana Kanghalakli. Kadana Thadorapa Cheryl Amana Hai, Manipur da legalization to Yaroi Amadi, Manipur Lenga ki warep Kudakta Handokadabani Haiduna, Miyamna Changsileba Kongjang Asiga Mari Lenana, Manipur Lenga ki Maikaidagi, Wari Sanana ba Chebao Pirapalete. Adubo, Kada Amadi, Lebak Miyamna, demand Toriba, legalization to Bagi Matangda, white paper ama Lengak na Putok Trifabadi, Wari Sanabagi Wantok Late. Jahi kontra hena athingba thamduna laklaba mayai kaba potlam amabu miyam amadi stakeholder sing tanaramdana laukiba wareb asi miyamna yaba ngamloi haina cherol asina makhatari miyam gi punsi amasung lanthum kannabagi damak laidiba Assam Rifles ki mingchat thiba yaba mawongda media da wafam kaya marom phongdok rakliba asi yumfam yaudabani haina Assam Rifles ki maikaidagi thadorakpa cherol amana khanghalakli General aduna hai kunja singi mayokta Assam Rifles na karigumba makal amatagi thawong chathaba leite Northeast ki miyam tangdu leita ba punsi ama piba ngamnaba amasung miyam gi punsi ngak senbada Assam Rifles ki personnel singna achoba thodang loribani adubo kanagumba kharana Assam Rifles na loriba thodang ase mingchathi na ba mawongda media da oidaba wafam kaya phongdorakpa ase akan ba mawongda yaningde hainasu cherol asina makhatari Thasi Kuntradagi October Mapan Faba Wako Italy na Sinduna Italy gi Vans da Pangthokadoriba Wako World Children Cadets and Junior Kickboxing Championship 2022 da saruk yana bagidamak United Association of Kickboxing Organization Manipur gi sanaroi manga ngasi Imphal thadokre Championship adu da saruk yagada ba sanaroi sing adudi low kick ki 75 kg gi kanglupta khundrakpa ngakpigani Saugak Pram Hitler 71 kg के कांगलुप्ता राकेश अटोम लाइट कंटेक की केजी 65 कांगलुप्ता पोयाम जेनिटा 0.5 की केजी 47 के कांगलुप्ता गेडिजिट इरेंगबम अमदी 0.5 की केजी निफोनिथो के कांगलुप्ता कुमाबम चनिंगखोंबिनी हारी इंडिया के रिप्रेजेंट तौदुना सरुक यागदोरिबा asida sanaroi sing adu youth affairs and sports department ki director T Fulen Maitaina yaifa mangol pi duna lamdam asigi mingchat purakna ba pukning thogatke aroibada maroiba pa mohanna pizari
Matang asida huzik nungthilgi Mami TV News Update loijare. Ahenba pawgidamak numidang wairam pung mangagi Prime Time English News Meeting tabiyo.